Poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Kristina Jovanović. U okviru Nedelje Crvenog krsta u porodilištu Vršačke bolnice organizovana je akcija Paket za novorođenu bebu. Tom prilikom predstavnici Crvenog krsta Vršac uručili su prigodne poklone svim bebama koje su rođene u Nedelji Crvenog krsta od 8. do 13. maja. Danas je 5. dan obeležavanja Nedelje Crvenog krsta u našoj organizaciji i evo došli smo u porodilište da obiđemo bebe koje su rođene u Nedelji Crvenog krsta. Momentalno ovdje u porodilištu zatekli smo 7 beba i majkama koje su se porodile uručili smo prigodne poklone. Pokloni su uglavnom dobijeni iz Crvenog krsta Vojvodine, a mi smo, kao i svake godine, koliko je u našim mogućnostima, Crveni krst je nešto dokupio i dodao u ove zajedničke poklone, tako da, kažem, Crveni krst Vojvodine i naša organizacija učestvuju u prigodnim tim poklonima. Mi, inače, sve bebe koje su rođene u Nedelji Crvenog krsta, znači od 8. do 15. maja, sve će dobiti poklone, bez obzira da li se našli u porodilištu ili će dobiti na kućnu adresu naše poklončiće. Ja bi još jednom da se zahvalim organizaciji Crvenog krsta sa kojim imamo jako lepu saradnju već više godina, odnosno decenija, i uvek smo bili, da kažem, na neki način povezani. Oni su uvek imali razumevanja za naše probleme i uvek su bili dovoljno pažljivi da ne zaborave porodilište, da nekako obeležimo tu Nedelju Crvenog krsta. Tako da bi i ovom prilikom da se zahvalim Crvenom krstu što nas nisu zaboravili i što su došli da nas obiđu i posete i tu saradnju mi negujemo već, kažem, već dugi niz godina. Širom Srbije u 53 državne i privatne zdravstvene ustanove biće organizovani besplatni dermatološki pregledi u ovogodišnjoj kampanji za borbu protiv raka kože Euromelanom. U Srbiji Euromelanoma dan se obeležava 16. maja 2016. godine. Tog dana će biti organizovani besplatni skrining pregledi u 25 grada širom Srbije, u državnim klinikama i bolnicama, kao i u privatnim dermatološkim ordinacijama. Pregledi će se vršiti i u opštoj bolnici Vršac u dermatovenerološkoj službi. Ekipe gasovoda 2. oktobra ovih dana rade na zameni gasne mreže u ulici Mitropolita Stratimirovića. Nešto više o tome rekao nam je Saša Obradović, poslovođa u gasovodu. Trenutno se nalazimo u Sarajevskoj ulici, u ovom delu između Sremske i Kozaračke. Nastavili smo sa radovima na tom delu ulice. Prvi deo ulice od Dimitrija Tucovića do Sremske je završen, zamenjena je kompletna instalacija u tom delu ulice i radimo sada trenutno na zatrpavanju i sređivanju površina. Spremamo za betoniranje, to će biti najvjerojatnije početkom sljedeće nedelje. U ovom drugom delu ulice ima 22 priključka i prevezivanje tog dela ulice će se desiti najvjerojatnije za 2 nedelje. Trg Andrije Lukića je završen, tamo je također zamenjena kompletna instalacija. Sređene su sve površine, sve je izbetonirano, ostalo je još da se asfaltiraju površine koje su bile ranije asfaltirane. SUBNOR grada Vršca povodom Dana pobede nad fašizmom raspisuje likovni konkurs na temu Dan pobede Maju slobodi u tehnici po izboru. Pravo učešće imaju svi učenici osnovnih, srednjih i visokih škola u gradu Vršcu i Vrščani na studijama u drugim gradovima. Konkurs će biti otvoren do 30. maja, radove možete dostaviti lično, poštom ili putem škole na adresu SUBNOR Vršac Vuka Karadžića 3 sa naznakom za likovni konkurs. Odluku o izboru najboljeg rada doneće žiri SUBNOR-a Vršac. Najbolji radovi biće nagrađeni prigodnim darovima. Nagrade će biti uručene na svečanosti kada će u sali heroja biti priređene i izložba radova učesnika konkursa. Kulturno-umetničko društvo Petef i Šandor iz Vršca srdačno vas poziva na Dan mađarske kuhinje koji organizuju 2. godinu zaredom u subotu 14. maja.
Dan mađarske kuhinje je celodnevno druženje uz degustaciju mađarskih kulinarskih specijaliteta. Posetioci će biti u prilici da u popodnevnim časovima probaju i čuveni mađarski perkelt, alasku riblju čorbu, langoš i tradicionalni mađarski kolač sa žara. Juče u Gradskoj biblioteci bila je organizovana promocija knjige našeg sugrađanina Strahinje Nikolića "Savršeni trbušnjaci i jezgro tela". Vežbe su uglavnom orijentisane na jezgro tela, knjiga je o tome, iako piše trbušnjaci, savršeni i tako dalje. Trbušnjaci su samo jedan deo jezgra tela. Knjiga je jedinstvena jer sam ubacio i držanje tela, kao jako bitan segment jezgra tela. U njoj se patentirao svoje programe, radio sam jedno naučno istraživanje sa grupom ljudi koji su primjenjivali programe i koji su postigli izuzetne rezultate za 7 nedelja. Pošto otprilike, kad se radi sportsko naučno istraživanje, dovoljno je 6 nedelja da se pokažu prvi efekti. Ja sam radio 7 nedelja, jednu nedelju preko toga, po tim programima, tako da su rezultati bili do 5 puta bolji nego što su bili na početku na testiranju. Znači imamo uvek primarno testiranje ili inicijalno i poslije imamo testiranje na kraju kad se završi program da vidimo koliko su ispitanici napredovali ili nisu. Tako da su pokazani do 5 puta više jači efekti na kraju nego na početku. Knjiga je specifična po tom isto što dosta ima o kičmi. Znači, zašto je kičmeni stup bitan, šta mu najviše smeta i kako da se to predupredi vežbama. Jezgro tela obuhvata kompletna abdominalna muskulatura. Prednji trbušni zid, bočni trbušni zid i duboki mišići leđa. Prednji trbušni zid, znači to su svi mišići koji se spuštaju od donje ivice grudnog koša do gornje ivice karlice i duboki mišići leđa koji se ne vide. Jezgro tela delimo na primarno i sekundarno i primarno jezgro je pravo jezgro tela i čini ga samo 2 mišića. Poprečni trbušni mišić i duboki mišić leđa koji se zove multifidus. On je prvi mišić do kičme i ta 2 mišića transverzus rade kao presa i drže naš stas izduženim, drže telesne organe, povećaju intraabdominalni pritisak, to je unutar trbušni pritisak na koji se oslanja grudni, zamislite kao loptu da imate između grudnog koša i karlice, na koji grudni koš mora da se osloni i na taj način se relaksira kičma, koja je non-stop opterećena, oko 30% mora se relaksira. Tako da otprilike to je jezgro tela. Sutra, 14. maja, u Gradskom muzeju Vršac biće otvorena samostalna izložba slikara Miloša Kališkog sa početkom u 19 časova. Njegove radove ćete moći da vidite do 10. juna ove godine. Vršački klub malog fudbala Forum u poslednjem 18. kolu druge futsal lige Srbije dočekuje ekipu Srbobran. Utakmica se igra u centru Milenijum večera sa početkom u 20 časova. Do kraja dana očekuje nas umereno oblačno vreme. Temperatura će se kretati u intervalu od 14 do 24 stepena Celzijusove skale. Vetar promenljivog pravca duva brzinom do 6 metara u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju oblačno vreme sa kišom. Minimalna jutarnja temperatura iznosit će 13, a maksimalna dnevna dostići će 19 stepen. Vetar promenljivog pravca duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.